James Zuzu Selvelela bumbana ikhora leshaka lolunye Nine o'clock kana emsakazweni akho thanda kakhulu sawubona awusuka madoda ama A-list ufuna ukuhlala nama A-list ayini wena namhlanje shisho ngempela insuku siku 25 November 2020 kulesithathu namhlanje ngivele ngathi nje ake ngibe live nje namhlanje ngibonisa abantu ukuthi ngisekhona noma izinto bezingibambile kancane kodwa ngisekhona ngiphakathi ngizokunikeza nje izinto ezitrendayo kakhulu kuwo lo msakazo wakho njengamanje tshela abangani bakho betshela abangani babo ukuthi umhlokolozo usephakathi ukuhleli nami utshela abangani bakho betshela abangani babo nabangani babo betshela abangani babo phela ukuthi siphakathi leyo nto njengamanje inkomo esingena ngayo Black Diamond bathi umuthi wesama ufuna ukuhlala nama A-list umuthi wesama Black Diamond I'm a superstar baphakathi ngaphela abantu awuthi ngibafunde umvelo Trinity Mthembu uthi kodwa mkhulu angadanka ayabona kahle into engizongena ngayo kahle ngifuna ukuzoqhatha khona ingoma ezimbili ezitrendayo bese ngiyaphuma nje khona ingoma ezimbili ezitrendayo ngifuna ukwazi ukuthi wena lapha ekhaya uthanda yipi ingoma between lezi eziwu2 ezitrendayo ingoma yokuqala ekhona umdumazi uthi yena umlabu ungenza umuntu khona ingoma yehobosha umlabu ungenza umuntu ngizobe ngiqhatha ngizokuphathela zona kodwa manje sigijime ke manje sibheke kuyigqomu njengoba ngisho ngempela imzuzu mbili nje vo emva kwehora leshaka lolonye 2 minutes after 9 emsakazweni wakho uthanda kakhulu ikamera lami ngusifisa ukudla komsimango ngiyabonga konke umuntu ongenile njengamanje ngithathe futhi ngikubingelele nkosinathi Mahlangu uthi wezalo siphakathi inside ephakathi ke lapha umduduzi sithola uthi zalo uphakathi ke lapha El American uthi kanjalo mfana omncane danko phakamisa lonke uphongolo olumanje bomvu phongolo sebaphakamisa umsakazweni wakho njengamanje usuphakathi uzohlala nami nje ngiyoze ngiyokubeka ngaleso sikhathi lalela lapha uzoli sinqobile uthi hello Sfiso, how you doing this week kuthi hu ngikulalela kuthi nje kuphela angakhohlwa njalo wezoli khona lengoma engisakoleta ngisazokudlalela ashenkunzi yami rock on kusho lapha icebo eminister la kaMdakane udumi
ikhalati lithi yashempemu danko izolana yayizwa ngaphela vibe sengena kanjani ke manje December selokhu sigele December kuthi ashela khona bathi siphakathi kusasazi uAndi Leqolo danki Andi lo phakathi uJonas Maps uweli ashe mhlokoloze malekehle subuyele resi mina ngilongidala ngabuyele resi konje usho ngoba bengihambile yebo yangibuyelile ngakhona resi khona izinto ebesangibambile kancane kodwa ke ngiphakathi ngempela usonda ngena sawubona siyakubingelela nawe lapho hleli khona njengamanje uphethe mina manje mangikhalisa lezi ngisiwe ngu-DJ Stones kodwa ke ziyaza ke lapho ngomhloko lezikhona ngizoyifaka nje ngekudala vele ngathi angenza live ngenxa yokuthi abantu ade sebecabanga ukuthi mhlambe sengayeka mhlambe ngezathu ezithile athi ukuthi ngithathe ke ngikwenze ku personal account yami ngicela nje wena ukuthi uhleli kuphi uhleli nobani uhleli kanjani awu wena manje ngikupha ngosikandi ke manje ngibuyela ke kulento ke ebengikuthembise wona ke manje njengamanje emsakazweni yakho ajana ke la imzuzu 85 minutes after 9 amhlanje nje imzuzu libumbe lapha nokhona leshagalolunye yabona ke manje angikhuphuke futhi ngoma sikandi ke manje lo bengithembisa wona soqhathi ingoma ezimbili wena ungitshela ukuthi lapha ekhaya ufavor yiphi ingoma kodwa ke okwamanje akasikhuphuke ke manje nali iphova likade yadi umuntu akhatha ethabo lempho lendala emnyameni edlebe lodwa ihlahla somsingazane asimnyama umsiyalo ehlaba uqubu lamanzi agcolo ukubhuda zonke ingulumo mhlezi niyakini yafuna yaqala uphusha umuntu ayiwele uthi vuka nini mala abantu unsika ungqongqo ukhongo asha ngisibize kahle lapha nesibongo sakho uthi hola wow boy danki lapha ukhuthatha papilot mele kahle danko uRichard Molo ngiyabona bathi uyabukela njengamanje uthi sawubona msasaze sithi mangale phova kathi yadi umuntu akathele buyekhuleni alala maqhawe awu futhi madoda sihamba insizwa kuyosala ibonga awu futhi alela maqhawe yeah mama awu alela maqhawe yethi wasulu alela maqhawe yethi wasulu alela maqhawe yethi wasulu alela usuka madoda usonda ngena emsakazweni wakho ngiyakubingelela awunagama ke lo umsakazo nje alela maqhawe yethi wasulu alela maqhawe yethi wasulu alela maqhawe yethi wasulu kanike laphana ukwanele mtheni athi ashe mhlokolozi sacela ungidlala uduma kahle ngicela ke nkabi yami ukuthi isihloko sengoma sithini ukuze ngizodlala yena noma ngidlale noma imuphi emzuzu njengamanje isiyagalombili libumbe lapha nokhona leshagalolunye 8 after 9 emsakazweni wakho othandla kakhulu sithi mangalo ke lapha iphova likade yadi umuntu akhathele buyekhuleni sengizodlala ke manje le ngoma engithembise zona ngoba ukuthi ngiqale ngeyasemandaba hayi ngapha ukuthi ngilandele yakhe lapha nomdumazi yeah ma alela maqhawe yethi wasulu alela maqhawe
wasulu alela alela maka alela alela maka alela maka lithi wasulu alela alela uyena ke lapha uHubo Nzama uthini igama lalomsakazi hey uyabona igama lomsakazi lelo libhalwe nje lapho phezulu le abathi lilayo esifisa ukuhle Msimanga vele ibambe kanjalo kodwa ke okwamanje bafowethu ake ngigijime ke manje ngilande phansi ke manje ngibheke phansi enkandla eMandaba yabona ke awuthi ngilungisa izinto zami phambi ukuthi ngibheke khona kanti ke lapha uMinenhle Segumede uthi RIP wena Anele Ngconco uyabona ngempela ke lihambile ngempela elinye lemaqhawe futhi ngoba nje sidlala engoma sithalela amaqhawe uyena ke lapha uAnele Ngconco naye sisho ngempela sithi akalele ngokuthula amadoda amahlanu nje awusika madama ingekho noma imupho eMelbest khuleka ngizokudlalela manje ngekudala emsakazweni wakho ayena sifisa ukuhle Msimanga Musonda ngene ngiyakubingelela sabona yabona ke ask ithi manje sibheke phansi ke manje futhi enkandla emafatha amnyama unjalo ukuthi umlabo ungenza umuntu nayike le ngoma engifuna ukuthi niqhathanise bafowethu yizo ke lezi ngoma le kanjalo ngifuna izwe kahle ungitshela ukuthi uhamba naye mama bayabuzwa isolo lesmelela ayayo mamfungo bayabuza Kayuwe mina Siyang kayuwe mina Kusilimina Siyang kayuwe mina Kusilimina Siyang kayuwe mina Usuka madoda uthi le ngoma ingikhumbuza iqhawe bekuyiqhawe phela lelo bekuyiqhawe lelo yena Anele Ngconco mvele imali uthi sekunjalo masonda ngena emsakazweni wakho isifisa ukuhle Msimanga njengamanje ingoma engidlalayo isenkandla emahlathi amnyama yena unjalo ukuthi ngidakiwe mina ngifuna ukuyiqhatha zombili ungitshela ukuthi wenzithanda yiphi uthi hayiphe ungitshela hayi Kaliwa emsakazweni wakho esifisa ukuhle Msimanga uthi wankela uphundu uthandanani uthi danko awungitshele yabona angiqhemile bafowethu kodwa unjalo uculile bafowethu la emva kalana ngizokunikeza same song kodwa ecula abantu abahlukene icula uMdumazi emva kalana awu suka madodalela amaqhawe ngempela sifisa ukuhle kohamba amadoda kosala ibonga we say rest in peace all the good and awesome people we've lost we will always love them and cherish them ushe lapha uzola isinqobile ngiyabonga mina danko kanti ingoma esikhupha ngayo njengamanje unjoko uthi yena umlabo ungenza umuntu uthi ngidakiwe mina emva kalana sokunikeza ke lapha uMdumazi Kaliwa mina Kaliwa mina imzuzu njengamanje 12 libumbela phela khona leshagalolunye 12 after 9 usho kanjalo lapha uPhumlane Isaac Mcosteni amadoda yabona ke ngendlela songenze ngayo mhlawumbe kwangena ngisho umkhulu wami madoda uThembi Nkosi uthamba wedwa msuku siyabonga kakhulu Ndaba ngongena siyabonga kakhulu Ndaba ngongena awuthi ngivale ngengoma vele ngisibonge nje Ndaba ngongena ulinde kuhle uthi weMelbest what a nice uthike laphana uHubo Nzama
uthi wemsakazi yazi ithakazelo zakho ngiyayithanda zithakazele phela angazohlala Ngiyaka ngizozithakazela kule ngoma engizoyifaka ngekudala. Yabona ke ushune besikhuphuka ngawo njengamanje besiphansi enkandla eMandaba. Siphethe uNjoko uthi yena uNjoko ngidakiwe mina. Yabona ke into enze futhi ukuthi ngenze lo live ukuthi labantu bababili bayayibanga le ngoma awuthi ngikusethele kaMdumazi. Ngifuna ungitshela ukuthi uhamba nayiphi izwile lebidla leqaleni ethi ngidakiwe mina. Lena ayikaMdumazi ke lena. Nayithi ngidakiwe mina. Imfuzo njengamanje ishumi nane libumbela phela khona leshaka lolunye 14 after 9. Asahle nami usifiso ngohlaka msimango. Athi umhlokoloza ngahlokoloza umhlokoloza wathi umhlokoloza. Anokwaje bomvu njengentolwane banakho kwavisa ubomvu. Uthi umzimqoma phoma amasozi lo kusithi ngel best. Mina kahle. Awusuka madoda. Mina kahle team wasam lalela you good Samzolo. Kusho lapha atwami uzalele nto. Danko. Yabona manje ngoba sikhupha ngayo. Same song imfuzo izwa kahle ingoma nje efanayo ecula abantu abahlukene abayizitha nokho iyatrenda nje lengoma nayo lena ekanjoko bathi hey kahle kahle uyamthanda lo Joko lo Jangiphemile nayo ingoma kaMdumazi alutho mvela ngichemile mfethu nayo ingoma kaMdumazi yena uthi ngizolala ngiduma sibonile ngempela izinto ezenziwa noKini Shandu uthe acele nje uMdumazi ukuthi uzomenzela uzokhokha yonke into efunakalayo ukuthi enze ivideo inqobo nje uMdumazi mayizosebenzisa iZulu Gin ekuyibrand okuyile kitchen yakhe lapha uKini Shandu ezophuma ngoDisemba ziningi izinto ezisayo hey ukhulekani khanyile uthi msakazi ho yenzani bathi ledi yabona ke ledi yaphuma intambo zami azilunga yabona intambo zami bese zibheda njengamanje emzuzu 17 after 9 emsakazweni wakho njengamanje sangenile yabona asazi ngempela ukuthi eyiphi ingoma ngempela ezohlula abantu lana lene kaMdumazi ithi ngidakiwe mina umlaba ungenzi nekanjoko angitshele nje wena lapha ekhaya ukuthi uthande yiphi uyakhala ugogo mangiduthi bazomthathela ogogoza abantu uthi khula thawuzolo ngaba kakhulu hlomuka ayena lapha ugogo wami sibonga kakhulu Dakiwe mina ngizolala ngiduma ukhohliweke mina kambe bethimele ngihlale kabani uthi ngibona
emsakazweni wakho uma ukuthi usanda ngena siyakubingelela kuphi nakuphi la kuthela khona bengithi angenze nje lo live ukuze ngiqhathanise le ngoma ezimbili eziqeda ukudlala enye yengoma engidlalile bekunjoko yena ubethini ke yena unjoko ubethi umlabo ungenza umuntu ngidakiwe mina bese-ke engidlalile futhi bengeyakhe ke laphana oyana ke laphana umdumazi yena futhi na umdumazi yazi ubethini ke ubethi umlabo ungenza umuntu yena umdumazi sengiphazamisakile ke manje kasibheka phansi ke manje ubo bathi umshebe wentombi kuze kukhala mama bethi hey maye ebona ke umfana ngambona laphana cishe kwakuseBarcelona ngiqala ukuhlangana naye ubobo uyacula ngendlela eyisimanga kodwa ngendlela akaziphazamisi ngendlela akaphakamisa ezincane zalabantu esibabiza ngokuthi amavukane mhlawumbe uhlala khona performer benginayo nje eDavidson Hostel cishe kule lavikela nangokubobo uthi Shemba ungivikela Shembe ulami mina ngibaza abangizondayo 19 after 9 mina kuleliza baza abangizondayo ngoba nginezithemate sini angiyofela kuphi kalikela phela siphamandla uthi silinde ukhuzani asazi ke uthi silinde bani ukhuzani noma indaba ephika kodwa ke silinde khona kwanele Mthembu uthi uyangiphazamisa umhlokolozi kumele ngabe ngiyafunda lana ngiyabhala kusasa manje lumnandi uhlelo lakho ukhehla lami kusho maphindi imbatha wemfanyana kusho laphana ubitchizi itshitshi lebele athi unqomo le ntombi lithi what a nice what a nice Tunalendo tazen kwa feli Kanti nyofela kupi Zungile jalo shem Minagleli zongaza vantanda yo Boga nezi temate si Anas Kanti nyofela kupi Anas Boganesi kentumeni Anas Kanjinyo kela kupi Anas Boganesi temate sini Anas Kanjinyo kela kupi Anas Boganesi kentumeni Anas Kanjinyo kela kupi abathi kuphuka boys ikubhekile kusho lapha uwandile wise imbanje umzukulu kaSibangothi ngongoma mzamo uthi danko boy kumele kehle awusoma doda 21 after 9 umsazweni wakho othandla kakhulu yana sisohle busimakho lokhu ngihleli nawe nje awuthi ngikunikeza ingoma ezimbalwa ngiphume ke mina ngiyokhumula siyobuye sibonane futhi ngelinye ilanga siyobonana ngala ngazi ithi lini athi segazini lento kuwe mfanyana kusho lapha ubonga zibuthelezi danko yabona ke masezimo zikanjena athi ngilande icishe ngizolanda ingoma ezimbili manje bese ngiyaphuma ngikushiya kanjalo akumanje ngilande nangugatsheni futhi yabona ngoba makhunya ngetalente okhulunya ngezinto ezikanjena bafowethu ugatsheni ukhuphukile bafowethu kule album yakhe entsha uthi amabhinqa seshintshile ngisho ngabuza uTilu uyakwazi lokho mina kahle amabhinqa seshintshile aseyabambisana noma lentintente ayaleseka naso amabhinqa seshintshile aseyabambisana ayaleseka naso amabhinqa seshintshile ngisho noTilu yazi noma shayi ngobengubo noma abanye bengakhuluma bethini thina singajikelele ushena lapha ugatsheni uthi amabhinqa ajikile emzuzu njengamanje nge-23 uvela phela khona shagalolunye 23 minutes after 9 emsakazweni wakho namhlanje ngolwesithathu zingama-25 kuNovemba nyaka no-2020 sanda ngena ke lapha ayenda beleshezi uthi wona lapho boy mina
Angasadasha mfana konakele. Umaskandi ngendlela omnandi ngayo ebona as long okhosini noma kuziphi ideshe ehlwanisa unyaka bese afaka umaskandi azoqhathaniswa nezinye ingoma usazoshaya umaskandi unyaka ilento nje ayikhuluma ugatsheni lana uthi amabhinqa asejikile ayabambisana ibhinqa malenza into ehle amanyanyeleseka imizuzu njengamanje ingamashumi 28 imizuzu ibumbe lapha nehora leshiyaga lolunye ayi suka madoda nangu umfana ufika washisa ikhotha umenza igama lakhe uthi wena wavumelana utsalala usho uthi umuntu wami wena wavumelani ngabona ngakunemali uphila kahle utsalala ngichaza ukuthi umuntu wami wena wavumelani ngabona ngakunemali uphila kahle utsalala usho uthi umuntu wami kase wavumelani ngabona ngakunemali uphila kahle watheka isimilo ngathatha imali yalo awusuka madoda bathi kwaxega isimilo ngenxa ukuthi wabona imali yakhe ngangiphila kahle awukuzala ukuzelula amathambo ngakhumbula umfowethu madoda ucophela umfazi umntaka baba ngabe uthini isiphakamise umzukulu ngiyabona awusuka madoda yabona mkhulu ukhumbula inkunzi ngempela madoda ucocela selabawashi umlunguzo odwa ngalo phinde limlunguze umzukulu wami umkhulu wami loyo yabona nangu umuntu omela ngabe yazisho lawe mkhulu ngihleli naye usiphela mina ngabe yazisho ithakazo zamkhulu zazizonke akafuni ukuzovela ebantwini angazi kodwa ngamsakazo nakho njengamanje imzuzu ingamashumi 26 libumbela phela khona leshaga lolunye 26 minutes after 9 ingoma engidlala njengamanje umenzi othi ukudlala kusho ukuthi umuntu wami wena wavumelana abona ngakunemali uphila kahle watheka isimilo ngathatha imali yalo ngiyaphuma kodwa abantu bathi awume kancane awusimela kancane awuthi nje uqhubeka angazi ke kodwa awuthi ngikunikeza ingoma noma bese ngayidlela ngabe lezi engizokunikeza njengamanje kodwa ke manje ngibheke phansi kundondo zesonto bathi uqhosha ngokwenza kwakho uphethe uluvo yabona manje ngakamuza uluvo nizomuzwa ku-album entsha kaKhuzani ngimbone khona ingoma kaKhuzani anayo imzuzu njengamanje 27 after 9 uthi abantu bayashendezana uqhosha ngokwenza kwakho uthi abantu bayashendezana uphethe uluvo zange ngibone kahle lo mngane nephuma mina kade ngibone zange ngibone kahle lo mngane nephuma noma ngabe sesiphila ntando yena usafana ikati kumngane nephuma noma ngabe sesiphila democracy usafana ikati kumngane noma ngabe sesiphila ngingasashika mthene ikati kumngane ukuqala ngalokungane babona kalemi bavakashelana ngomnyama labo ukuqala ngalokungane babona kalemi bavakashelana ngomnyama labo nilokhu nithi bayezwa nabantu beshendeza nilokhu nithi bayezwa nabantu bayashendeza nilokhu nithi bayezwa
uqhosha ngokwenza kwakhe uthi abantu bayashendezana lokhu nithi bayezwana kanti lutho abantu njengamanje futhi sebeyangikhumbuza manje bathi bekumele ngibize bonke abantu bakaMashu ebengibe nabo sibonga kakhulu futhi abantu abazile bazosifihlisa laphana ubaba omkhulu eXhobo kade bekhona sibabonge nje kakhulu abantu bathe ngibabize baningi kakhulu abanye angisengibakhohle nokubakhohla uma uStelo hey mangizoxoxa isicelo sama uStelo wonke umuntu ambonayo lokugancane ngane ethi umshana wami lo esakaza umshana wami emzuzu njengamanje ngamashumi amabili eshagalolunye kuphela phela khona eshagalolunye 29 after 9 abantu bayashendezana uqhosha ngokwenza kwakho uphethuluko yabo wathi unjani nomsakazi kodwa phana uThembelihle State awusuka amadoda ngina njengoshele ngizolokhu ngidamane ngikunikeza nje ingoma ezimnandi ngizolokhu ngidamane ngikunikeza ingoma ezimnandi njengamanje selivela gamanqa laphana khona leshagalolunye akangiphinde ngibheke phathi futhi enkandla emandaba ngaphambi kokuthi ngilandeke laphana uduma kahle bebe ngicelile ukuthi ngimdlale bangibambe nje ngendlela bathi ngimdlala uthi ngiyobona kuqala ukuthi bafuna ngidlale muphi kodwa konke nangu futhi bathi hobosha madoda lithi wangenza bathi uluve edubazana uyacula lo bhuti awuyacula lo bhuti madoda if ilesson your life it's like ngidlala uKhozi FM usinqobile ke lapha uthi mangimamela live wakho kuba ngathi ngidlala uKhozi FM danko ngiyabona inkomo bebelindile ekhaya bakubuka laze lashona ilanga kusho unjoko awusuka madoda after 9 emsakazweni wakho esifisa kuhle msimanga masonto ngena siyakubingelela sikwamukele futhi ingoma izwa njengamanje unjoko uthi bekugayiwe nabomndeni bebekhona belinde wena baba kaMelo hey wazi wangenza baba kaMelo Thembu isong request yakhe lena ukwanele Thembu zoidlala ingoma yakhe yena laphana ukwanele Mthembu uthe uduma kahle uthe ucela uduma kahle amadodana amahlanu uthi ngizela amadodana amahlanu Tisha mabila boshiwe amathathu azinkabe egoli 33 minutes after 9 imzuzu njengamanje ingamashumi amathathu nantathu libumbe lapha ekhona eshagalolunye emsakazweni wakho esifisa kuhle msimango sibonga nje abantu balokhu behleli nami abafuni ukunyakaza abantu njengamanje sikithi bake nangu uduma kahle ingoma ebicela uyena ke lapha ukwanele Mthembu nami ufuna ingoma ufuna ukuyicela ungabe uyicela kwamanje ngikudlalele yona njengamanje amadodana amahlanu
sinqobile uthi ngicela ingoma yami umsakazi ngicela ungibhalele kambe ukuthi yiphi ngizoyibheka lana njengamanje imzuzu 34 minutes after 9 bangena ngabantu untethelelo ujovuloba sengicishe ngalipronounce ngenye indlela bese ngizongishaya nami nithi ngwasepoint labe futhi ngoba indawo sepoint wakanquma lesibongo uthi khuphuka lapho danko uthembelihle Stacy uthi happy Wednesday lapho uphakathi lapha ulindo kuhle lindo akulalo wasimba dada yami God bless kusho lapha uSnethemba ngiyabonga kakhulu Awusamadoda kwanele Mthembu uthi ngiyabonga kakhulu emhlokolosi obizela kulento ingoma kayicela ukwanele Mthembu lena ethi amadodana amahlanu eyakho umdumazi khulumile ke manje uSnethemba boss awuphela ukhulumile ke mase usho kanje awuqedile awusoma tuthi sibongiseni khetha inkomo duyaza uthi danko mfo uyayenza lento ubizele ngiyabonga danko ukena ke lapha uzolo sinqobile uthi awungidlala ingoma yekhansela noma yipi ukhuleka ngizoyifaka emva kwabahumbe madoda ayi futhi ngoba inkonzi kakhulu ke lapha nobahumbe bathi ukungize umnomzana kwasukona bayifaka amazambana esadleki uphipha lentombi liliya kisokala ijuli ijaka kuyena udlela benze njalo athule ngathi akabonanga lutho 7 phezulu wash ithi wena uvakashele ekhaya lami babo ayoke lapha ingoma yakho eSnethemba boss ubahuphe nangobe ithi wena uvakashele ekhaya lami ithi wena uvakashele ekhaya lami ithi wena uvakashele ekhaya lami yabuza wena uvakashele ekhaya lami ithi wena uvakashele ekhaya lami awusuka madoda ungasadesha mfana konakele ithi wena 37 minutes after 9 ingoma esikhupha ngayo njengamanje ukuzomnomzana sobefaka amazambane ubhibha lentombi bahuphe awusibonge mfaka msimango kusho lapha untandoma na ithi wena awubathi yangichaza boy God bless thank you lapha kusho uSnethemba Safana ngena zaka manje ngakhabaza awusuka wasama pelima kuma ngenza nje awusuka linyeni awusuka madoda ukwithwasa hayi lazi kodwa for usilindwane uthi school usuka madoda bayona bayifaka amazambane ayisande kwakona nawe usalunganga ngiyakubona ngiyibona ngiyakubona nawe Jonvetha umnyanya ngizoyimela indawo yangabizi manje ngizoyimela ngisengife usuka niyeka mina ngizigaba kwajabula bonke abantu bangakithi madoda kwajabula i-high flat kwajabula iqopho kwajabula ibhulo kwajabula amabheleni sajabula zonke izozangakibo madoda ngangena emarestanga ngena kwavuka insizwa zathi awukwenzani lo mfana madoda angisayizeki yasethekwini mangiqhamuka zimisa imino zithi bahuphe awusuka madoda ungasadesha mfana sokonakele konakele emsakazweni wakho othanda kakhulu njengoba usanda ngena siyakubingana siyakwamukela ingoma engidlalayo njengamanje bahuphe imzuzu futhi manje ingamashumi amathathu neshiyaga lolunye ngikuphela phana khona eshaga lolunye 39 minutes after now
awusamadoda igoqa lokugcina ngci uBK uthi uzanayo babengohlelo khona ntanki intona yami uthi belihle Stacy uthi uthanda kuphela ngithethala awusufuna nemakamerweni wena ngathi ungivakashele ekhaya yami ngakubeka edining room nanku usuyithola usemakamera kwenze njani ufuna nemakamerweni wena ufunane ngeke ngoba sidlala iyona eceleke lapha uSnethemba boss uthe ngidlala ubahuve emva kona ngizokunikeza ithosele ikhansela akasiqoba ngathi ngikhulu sicela uba islow amanye bathi ufuna nemakamerweni awutsheli kahle hayi babo Akasikhuphuka ngena manje nengoma eceleke lapha uZola Sinqobile njengamanje imizuzu 40 minutes after 9 sibonga kakhulu umuntu ongenile njengamanje ayona ngendlela ebengenze ngayo bengathembi ukuthi abantu bazongena ngale ndlela bengazi khona bazongena kodwa bengazi ukuthi bazongena ngale ndlela esebengene ngayo sibonga kakhulu isupport ngempela emsakazweni Khansela bavele bacela ingoma ezilandelanayo zombili eshaya ushunwa ngale ke South Coast ngale bathi umzimkhulu ushunwa khona wale phansi leli khansela no JBC bathi vila eceleke lapha uZola Sinqobile akangikhuphuka ngayo emva kona ngikunikeza ingoma yokugcina bese ngiyaphuma umanjalo nje ngicabanga kuvele kufike izinyende ngoba ngathi ukuthi la ikhona ayicela ingoma emnandi weSinqobile ayicela ingoma emnandi awusika amadoda ikhansela awuzihamba insizwa kuyosala ibongo madoda lithi mangimcabanga vele kufika inyembezi bangimazi lapha khona ukuthi wenzani kaze wenzani lapho khona njengamanje imzuzu ingamashumi amane libumbe lapha nokhoshagalolunye 42 minutes after 9 awuhamba wedwa sikhokho ndakabiyela ndlela yabona network izama ukuhlupha izama ukuthi izama ukungitshekisa inetwork kodwa ke khuleka uzungikhumbula khona uzungikhumbula themba lami What who in my heart? Thank you so much, Spiso. I miss my uncle and my sis. Love them so much. Uyabona balele ngokuthula wena Zola Sinqobile. Siyathemba lapha bakhona ukuthi sizazobabona. Njengamanje imizuzu 42 minutes after 9. Ingamashumi amane nambili imizuzu